Biyag ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Sa dino tinagapwam doon, ha? Kuwa, mami. Nagkuyog kayo ka ni Brian, saan ka di? Di kaglibak, tay nawagak tinan, ha? Awan kanupay ni Brian ije balayda. Wan, mami. Nagkuyog kami ka ni Brian. Di mo't imbagak kan kaliklikang payla ang ti makikuyog iti nobyom. Agad adal ka payla ang anak ko. 16 yu paylaang ngam kanayo nan ti panagkuyog yu. Mami? Ala, ingkag palasan, tamang rabiitan. Brian, napnapanan niyo ka ni Donna. Nagpasyar kami lang, mama. Nag-window shopping ije mall. Liklikan niyo payla ang tagkuyog, anak ko. Agadal kayo pa'y nga umuna. Makauray day taabanag. Mama, palubusan da kami kung mga agkuyog. Tawan magdakis nga aramidan mi. Kun ipaspas nagmimot ti panagadal mi. Brian, Jack kayat ti kasta pa nagsungsungbat mo. Pagsaya atam ti ibagbagak. Iso adikan agkalintagan. Minor di edad kayo pa'y laeng ken ni Donna. Iso aliklikan nyo ti agkuyog, adakda kayo. Taamangan no mailawan kayo. Ragpaten nyo pa'y nga umuna dagiti arapapyo. Tano nakaturpos kayon, isunton ti panagkasaryo. Hello, Brian. Donna, kailiw ka man eh. Agkita ta ko, ma. Saan ka makaruar, Brian? Agungat ni Mamik. Ngam, rimuar ni Mami. Ha? Napanan na? Adda na pan na ginatang ije plaza. Ngam agsublimot la adagos day jay. Umayak nga rin dita balayo, Donna. Ha? Ngam agawid matla adagos ni Mami. Mabit la ije plaza day jay. Mabitak laan. Pumanawak mo't ladagos. Umay kalakitaan. Ha? O sige, makaamu ka, Brian. Ay ayatan ka, Donna. Ay ayatan ka mat, Brian. No saan tala kumaaminor didan? Agkasartan, Donna. Agadal tapay nga umuna, ah? Ha? Ni Mami lakit din tinaglugan iti si Mardang atak sa iti batog. Darasam, agawit kan, Brian. Ay sus, amangan no makita nak. Alan, darasam ti rumwar iti balay. Ingkan! Ah, Brian? Naggapu ka di tabalay? Ha, nana, adala na pan ko indad ka ni Donna. Nabayag ka di tabalay? Saan, nana? Kasangsangpot ko laytay. Oh, anyat inaramid yu ken ni Donna. Apay nga inranampay ti may itay awanak. Ha? Awan, nana. Nagsarita kami lang. Unay Mami, kayo. Mami, di ko maungtan ni Brian. Mamin anumot nga ibagami kada kayo aliklikan nyo ti agkuyog no dakda kayo. Talaga kadingawan dengdenggan nyo. Sorry, nana. Ala, agawid kan Brian. Kat maudin da ito'y ayo umay mo dito'y balay. Nawatam! Agyaman nakta pinatgamtikid daw kung agsarak taray ma. Wen, tamok ama ipapan ka dagiti anak ta ti pagsaritaan ta. Oh, masansan nga rudan ti panagkuyog da. Di nakdengdenggan ti anak ko. Agpada ta, Marlene. No bagbagaak ti anak ko, ad-addaan namat ti mangsukir kanya. Ubing pa'y dagiti anak taray ma. Kasapulan dati panangigiya ta kadakwada. Wen, ngam agpada damat asukir. Ti pagamkak, amangan no agsikog ni Donna. Kasanuon ti panagadalda, no masapad nga agasawa.
Wen nga rod. Iso pa nagkunak. Yadayok pa ilaang ti anak ko. Sakbaya mapasamak ti pagbutbut nganta. Agpada ta solo parent. Iso pa siya nga kinawatan taray ma. Wen, Marlene. Masapul ang makaadal pa nga umuna dagiti anak ta. Tapno saan danto nga agbanag ang nakakaasi iti masungad nga al-al daw. Mami, papanan ka? Agbakasyon ta di probinsya da lolo kan lolam. Kaano tayong agawid dito eh? Diyak pa yan mo. Basta agawid ta inton bikat. Sana bale, bakasyon nyo matan. Brian, mangan kan Itay pa'y laasang sangwam ti taraon. Jak makapangan, mama. Asino ti pampanunutam? Ni Donna. Kaano nga tang agsublida dito yung syudad, mama? Jak ngamin makontak ti cellphone na. Talaga adimon makontak. Tawan signal itinapananda a lugar. Mama? Amok nga iliw mula ang dayta, anak ko. Ngampatyak nga aglabas tumutla dayta. Mairwam kan tumutlaang, Brian. Iso amangan kan. Di ka agbisbisin, tapno di ka agsakit. Mami, agawid tayon ija balay. Awan signal ti cellphone dito eh. At idog tinala ka bakasyon ko. Isong agtalinaag tapay lang ni ti probinsya dona. Mami. Agbakasyon tapay laang, kunakmat. Kaya't ko tag-relax dito eh. Inton pa nagsasarak, ijay ton lugar ti kapsat ko ti pagadalam. Anya? Apay anas kan nga madayo ak, mama. At damit pagadalan dito iti kolehiyo Nakasarita ko ni uncle mo. Tumulong matlaang amang paadalkan ka. Di kay kaya tapanawan, mama. Di ka madanagan. Sumurutakkan ka iti papan mo ijay. Ha? Kasanon ti balay tayo dito eh. Ipaabang ko, Brian. Apay pinanawan na, Brian. Sorry, Duna. Awan na aramidak. Jak mabalin atog nga rin ni mama. Tiamok, masangputan ka dito eh. Nga pimanaw ka matgayaman. Kailiw ka na makita, Brian. Oray siya, Donna. Kaya't ka na makita. Maara ko. Ala, aganos ta, Brian. Aramidan ta akarit ka data dagito'y amapaspasaran ta. Sa bagay, maawatak dagiti dadakkel ta. Brian, umadanhin ti panagturpos mo iti kolehiyo. Uwan nga rin. Mama. Oo, apay nga ron akasla saan ka naragsak, iho. Kasla aglaladot ka. Maditirik na, mama. Ken, awan ganas ko amangan. Iso amangan kayo latan, mama. Apay, anyat marikriknam, anak ko. Agtumar ka iti agas. Nasakit ti ulo, wano anya? Saan, mama? Banog ko la siguro dahito eh. Wano? Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan, itinobya? Awan, mama. Sige, umuna ako na maturog, mama. Ha? Anya nga tati mapaspasamak, iti anak ko. Manon nga aldaw, akas jay ti jarna. Happy graduation, anak ko! Thank you, Mami. Isagot ko kada kayo ti baligi. Ay na, para matlaan kan katibaligim, anak ko.
para itinapinta sa masakbayam. Agyaman nak, mami. Ni Brian ti umaw-awan. Sumbata mon, na sigurado akablaawan na kadayta. Ay nakamaudyanan na, nakaturpos matlaang ang dagiti anak taray ma. Wen nga rod, Marlene. Jak mailadawan ti kinaragsak ko. Oray siyak. Naimbaglakit din ta natulnog dagiti anak ta kadata. Nagtungpalda kadata. Kat ita, natunoy dan dagiti arapaap da iti biyag. Wen nga rod. Kat naayat unay ti Diyos, ta tinulungan dataan ng bayabay kadagiti anak ta. Flowers for you, Donna. Brian! I missed you. Kailiw kamot unay, Donna. Oh, Brian, iho! Kumusta? Long time no see. Okay lang, Nana. Da kayo. Kumusta kayo? Okay lang, Matt. Kimutong kansa. Diet, Nana. Padayet-dayet ka pa'y dita, ah. Una, tapno sana nga agbutsyog. Amok mo't adi mo kaya't adumakal ti tiyan ko. Nalapaster kam ni Brian doon, ha? When, mami? Umay ka, Brian. Itatagpada na natalgad ti trabaho yu adwa. Mabalin yung tagkalaysa. Iso nga imayak, Nana. Taumay ko kumaipakada ti idadanon min. Noan niya ti saritaan nyo, na kayo ti masurot, noan niya ti tulagan nyo. Da kami imat itan ti paspasurot kada kayo, tanakalpas kayo mutan iti panagadal yo. Mami, agyaman kami, ha? No saan da kami apinagin nadayo ka ni Brian? Amangan mo nagasawa kami idin. Nga oray saan kami pa'y anakalpas iti panagadal ni. Wan, amang ano agsasaruno pa'y kitnit anak yu, Agyaman kami kada kayo, Nana. Pinagbalin mi akarit dadya pagtang iti biyag mi. Kat ita, natunoy min ti arapap mi. Agyaman akmat ta maawatan da kami. No apay ngay naramid mi ti kasjay. Ibagam kan ni mamam tapag sasaritaan tayon ti kasaryo. Among Brian, nakaragrag sakak. Ngamin, sikat ti makatuluyak. My first and last love. Ad dapay ti kinaragsak ko, Donna. Nagbayagmat ngamin ngaglabas ti aldaw. Magagaran akon ang makikalay sa ka. Apa yan? Nasakit ti abagak, Donna. Ha? Ano? Naktangan la siguro iti trabaho daytoy. Masansan ti panagsakit ti abagak. Brian, agpa-check up ka, Ay, si Kamat. Saan a doktor ti kasapulan ti abagak? Tay mangilot ti kasapulan daytoy. Tay ay ayatek analaing nga agilot. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko Masansanan daytoy amarikliknak. Agpangato, agingga dito'y abagak ti sakit na. Kanayon ti panagulaw ko. Kaslawan pa'y ganas ko namangan. Ay, banog ko la siguro iti trabaho daytoy. Maturog akon. Mama! Ni Brian dayjay. Brian iho. Apa yan? Anyat mapaspasamakan ka. Nabara ak, Mama. Malaminak. Ulasan na kiti napuskol, Mama. Diyos ko, nagbara ka ngagpaiso.
Mabit lang ta mga lak, iti tumaram nga agas. Kalpasan na, itaray kan iti ospital. Saanan, mama? Ulasan daklangan, mama. Basta, itaray ka iti ospital. Mama? Ayan nyo. Ha? Mama? Anyat sangsangitan nyo. Brian, anak ko. Mama, Brian. anyat sangsangitan nyo, kunak. Diyak kumakayat. Ngay baga na itikan ka. Ngam na sa isaya at numamo. Ha? Tapno ag tinulong to nga agkararag. Anak ko. Dawatan ta ti kaasi tinamarso. Apay, mama. Iho. Natawid mo ti sakit. Tay di amam. At the liver cancer mo. Mami, kitaan nyo man no bagay kumatlang tuy gown ko? Ne, impadas mo matan, tigaon mo anak ko. Wan, tapno amok no umanay wan no saan? Wan matkit di. Ay naam mo anak ko, nakaragrag sakak para kan ka. Ngamin, saan ka may tulad kanyak nga inam? Amumat, asaan ko anapadas tinaikasar. Iso nakaragrag sakak para kan ka, Donna. Ha? Ni Brian, Mami. Sige, kasarita mo. Tay nakisaganan ti kanan tawan. Hello? Brian, my love. Umadanin ti kasarta. Excited ako na yan. Jack makaturturog. Donna. Latingitek. Ngam, i-cancel tanti kasarta. Anya? Brian! Pangasim! Dinakrabakan iti kasta. Saan ang mga rabrabak? Donna. Saan ta napatuloyan ti kasarta? Sumapol ka niti sa balya pa kaya sawaam. Ta saan ka nga ayaten? Bye. Hello? Brian? Hello? Apayakas jay ti imbaga ni Brian. Pudno ka ti tay jay nga imbaga na? Wano? Rabrabakan nak. Kat kaya't nakasurpresaan. Mariribo ka na. Brian, iho. Apay akas jay ti imbagam itinopyam. Mama. Yak kaya't amabalo at dagos te ayatek. Isuan at saysaya at no sumapulin iti sa baling ayaten na. Nga uray nakasaksakit kanya. Anak ko. Agbyag kapay itinapawat. At dantaning tibiyag ko. Awanin namnama. Itulok tayon. Na talaga siguro nga patinggalangan dito tibiyag ko. Saan? Dawatan ta, ti kaasi ti Diyos. Agimbag ka, anak ko. O anya, napankan ije balay da Brian. Wan, Mami. Ngamawan tao ija balay da. Anya, kasano? Talaga ka di asaanan ang matuloy ti kasaryo kin ni Brian? Saan man, Mami? Matuloy. Ang
Imbaga na lang arudan kan ka sumapol kan iti sa bali nga ayatem. Saan ka di? Jackpot dyan dayjang imbaga na, mami. Rabrabagan naklaang dayjay. Anya? Oh, imposible matapagangawan na pati ti panagkasaryo. Marikriknak, mami. Kaya't nakasurpresaan dayjay. Masapol ang makasaritam atan inton bigatan ti kasaryo. Di kay madanagan, mami. Kaya't nakla siguro nga iprank, tinobyok. Iso nga urayak latan inton kaaldawan ti kasarmi. Ang mga nasurpresaan nakto dayjay. Anya? Awan amok anagapaan mi. Awan panggapwan na amangi cancel iti kasar. Iso an napigsa ti atap ko. Akayat nak nga iprank dayjay. Donna, anak. Itay tayo pa'y amang ururay kada Brian. Ngamawan damutan. Apay ngay, mami. Ayatan ngay. Nukunak tumot nga minkan kaidi nga Mapanak ijabalayda. Ha? Donna? Mamaray, ma. Itay pa'y lang agur-uray kami. Ayan ni Brian. Mangrugin ti seremonya. Iha, sumra ka. Mapan ka. Iti silid na. Apay ngagsangit kayo. Basta mapan ka na. Iti silid ti anak ko. Amin nga imbagakin ka. Iso ti kinapod no, Donna. Iso ala tingitak. No in-cancel ko ti kalay sata. Apay nga inlimod mo. Ti sakit mo. Lading hitat. Jakat nga agdanag ka kanya. So akas jay timbagak. Tapno ko ranak. Kit nalakanak lang ang malipatan. Diyos ko. Brian. Di nagpanawan. Mga asim. Ay, ayatan ka. Diyak kabalan na mapukaw ka itibiyang ko. Mabilang. Awagak da mama. Ibagag. Taikuyog nandito itimang kasar ka na ta. Tadito yan. Di pagkasaran ta. Si kababae, awatem ka di asi pupuso, daytoy lalaki, kas asawam. Owen. Father. Kat si kalalaki, awatem ka di mat daytoy a babae, kas asawam. When? Father. Yan tangay kayat yo ti agkasar, lualwan nyo daytoy. Apo, Diyos. Ipahay mo ka di. Amanhipot itangal daw. Ti puso, gan kararumami. Agkay kaysa, iti amin abanag. Ay ayatin ka, Donna. Ay ayatan ka bahat. Nasakit ti papanaw when ipupusay ti ipatpatag iti biyag. Nga masapol nga aklunan, tanalabit, at napimpinta sa plano ti Diyos para iti masakbayan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoites
Agiyaman kami.